Puilano Belekana Hambai, City Media Channels, no? The electronics media, no? Tini Belekano Kasan Nankuman topics, Nagano Sinka, and Belekano Bukha Tongtogo, or Koknomas Hamani Bagi, they know Belekan Hambai Mayapon. Tamni Bagi Himale, Joto Simano, 19 August, and Kachini Maharaja, Chini Tripurani, Rajani Bising, Joto Nichlai, Pangrang Kugraja. Chini Maharaja Bikram Kishore Manikya bini assignment shap. Keceng Simon bus kaun istarik sal Chin Tripura Paitongo Chin Triprasan bagi Belekano Nangkok Manishap. So that was Simia Chini Maharaja Bikram no Chung Joto Simano Bonga Khwrwng the modern architect of Tripura Hinjawo Adunik Tripurani Rupoka jeta wansiko bakehen. Orthat Chini Tripurano jetabu adunik ije rup rumani modern ije rup rumani bini je tabun je structure abo ke jotono bini wan sujak tongmani ke abon bagi ang belekano bekhatong tu haisi Maharaja Bikram kok masana nikai ang belekano khakjango te ang bekhatong tu ke phaji jeng pulan nailene bini assignment nikai ang phajingo saka 19 August 1908 salni 19 August bo ajayo bini bu phanbo mongkai Birendra Kishore Manikya Chini Maharaja Birendra Kishore Manikya Inke bini aman bo mongkai Maharani Arundhati Devi inke bo 1923 অর্থাৎ 1908 আচাইখা inke 15 বছরনি পরে 1923 সংকে নব সিংহাসनमा আচুখা তামনি বাগি inke 1923 নো Chini Maharaja Birendra Kishore Manikya bini thimani yagulo bo 15 বছর বয়সনো সিংহাসন আচুখানি bo বাধ্যমাংখা bini spouse অর্থাৎ bini je rani bini rani ke jeng joton saimano Maharani Kanchan Prabha Devi abongke bini spouse bini successor khoroksa tongo abongka Maharaja Kirit Bikram Manikya jata Chini tabuk je present je Chini Maharaja Pradut Kishore Manikya ni bin babu Kirit Bikram Maharaja bongke bini besla khoroksa hingkai Chini Maharaja Bikram Kishore Manikya Khwnaang tongphuru bini Chini hani bagi Tripuran bagi belekano contribution koto contribution bo klangmani tong yakphari klangmani tong abrong bisingo khursa jangnai hingkai puila bo 1939 no kaisa birat area tuye Triprasan bagi bo kaisa reserve khai kalangkha land reform sunabno abo bo reserve khai kalangkha jeta infuse aro thangei abo tabuk jeng je TTADC hanglai tongmani e abo o reserve elaka rok bisingo khobjago enkai busuk durodorshita tongmani pore afro to tabuni haya situation afro jeng onek majority ngi tong Triprasarok afro pono Triprasan bagi bo khanangei oba ke birat ekta area vast ekta area no bo je Chini bagi reserve khai kalangmani ajagon jeng saimano je bini durodorshita busuk tong bini naharmung busuk tong Chini Maharaja Bikram ni naharmung busuk jaratei mane bobishot bani bo saimano haisi inke abo belekon wan ama singsa bo samurok khlaleman inke aboro kari bahina tongo jeng joto saimano Tripurani historical place ni bisingo nirmahal belekano nangkok mani kaisa famous place hanjogabo nirmahal mane water palace abo bosram ka bufru 1930 start khaimani ajaga Khwrwngwi duijona expert Martin by Barn hani hino borono borok jotono the British ni company borok enkai pia u Khwrwngwi snamu hin pano pura direction dona enkai Chini Maharaja Bikram Kishore Manikya pura bini instruction by nabo snamjago যদি ফাতার বড় ফাই শোনামো গাবো টোটালি Chini je rudra sagar tongmani aboni koni kecharo aboni design bahayingnai bahayke snamjangnai pakka 8 বছরমই abono bo snamka orthat nirmahal no snamtani 1930 start theke ebong 1938 abo complete khaise enka abo tabo busuk jorate Chini Tripuran famous yadiba nirmahal enkai next tabuk sak jorate government phanung tung ba India phan jung tung abo hai naithok
नायजाकनाय मतो उनको गृहखौ हाय साना थांगाखै जों आबनो त्रिपुरानि समस्त बरक ताबो जों प्राउड फिल खायो ए निर्महल दुनियानि बरक फायनाय फैयो आबो कायसा ताबो नायजाकनाय माने इंगै दं ओंके आबनो कारै 1942 आ जागा बो आगरतला एयारपोर्ट बाहायनो बो पुलिस नामलांमानि 1942 का अलरेडी स्टार्ट जोंनि थांखायसि ओंखाय आबन से सिगांनो एयारपोर्ट स्रामनानि बो स्टार्ट खालायका এবং 1942 रग ओंखाय आब अलरेडी कमप्लीट होङै थांका এবং 1945 रग ओंखाय आब इउज खायै द्वितीय विश्वयुद्ध रग आयं तो अनेक प्लान रग खायका बिखलायका तामो तामोंखा हायरक तैको आब रगनो नासि कांगाय आबनो जों मुतुमा खायदाय जोंनि महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य ब साधारण बर गाहायसि अति साधारण ब बिनि नाखारमों बिनि वानसोगमों बिनि दूरदर्शिता माने पृथ्वीनि राजारनि बिसिङाव ब बेलेगखिनो कायसा बुमुं पतर गोनां खरकसा राजा ओंखाय आबनि बागै जोंनि महाराजानो जों बेलेगखिनो मुतुमा खालायो ओंखाय जों मा वानसोगो बिनि सामरकनो हायसि आबो बेलेगखिनो बलायजाकनाय ते प्रशंसा खायजाकनाय प्राउड फिल खायजाकनाय आबो सामरक बखायलांखा सुदा आबो सिमिया लेखापड़ा खायतानि शिक्षा दीक्षा स्कुल कलेज नामतानि बायनो गोबां मा बिनि याकपाय बखलाङै थांका जों नगो ताबुक जे एमबीबी कलेज आबो 1947 बो आबनो कलेज नामका अंडर द कलकत्ता यूनिवर्सिटी नाम दाराबो माने कलकत्ता यूनिवर्सिटी नाम दारो कायसा कलेज बस नामका 1947 आबोंके एमबीबी कलेज जगह महाराजा वीर विक्रम कलेज आबो बिनि मुङैनो बखलायका ओंखाय इ कलेज माने ताबुक त्रिपुरानि बिसिङाव टप कलेज ओंखाय एमबीबी कलेज हायसि नाय बोसोर सिगांनो बाबनो सुनामलांमानि ओंखाय वाना मा सिंचा बिनो वानसुं मारक आबनो कारिबाबो गोबां मा स्कुल हा माने चिनि हास्ते गोनाङै गोबां मा स्कुलाव बसनामका ब कयेकबार इउरोप कान्ट्रि थांका आ जागाराव थाङै ब नुगु तामो बाहायके खलायनाय आ जागानि पूरा आर्किटेक्चर बिनि एक्चुअली ब खरकसा आं पुलान साका जे खरकसा बंखा चिनि आर्किटेक्चर ब मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ त्रिपुरा नि हिंजागो ओंखाय फातार देश थाङो आ जागानि टेक्नोलॉजी ब वानसुगि फायो और एप्लाई खलाय फैयो ओंखाय ताबु निजे आगरतला शहर तमानि अब टोटाली ब प्लान खलायमानि हायसि आगरतला म्युनिसिपालिटी तो अनेक आगे नं खाबो किन्तु माने बिनसे सिगांनि राजारखौनो जखन चिनर आगरतलाव तामने राजधानी कैपिटल शिफ्ट खा आफ्रोनो अब प्लान खलाय जाखादो हायपानो अब हायके ताबु निजे प्लान तमन अब हाया किन्तु अबनो महाराजा वीर विक्रम बिनि शासन माने ड्यूरिंग द बिनि शासन खलाय दंफ्रो बिनि राजत्व काल बबनो तेबो नायथक खलायबो प्लान खायके हायसे ताबु जे सुजा रूट डॉक्टर नेबा राजबारी থেকে सुजा निनियो फास्ट गेट खलाय गोलबाजार एकदम डायरेक्ट नुकरी तंगाय जा इ प्लेन लामार अब जतन बिनि नाखार मुहायसे ओंखाय ब मात्र 24 बछर ब राजत्व खलायलांखा ओंखाय बिनि बयस 39 बछर जारातै बकथां तंखा फाइनली बिनि खरकसा चराय बिनि किरीट विक्रम किशोर मानिक्य बाहादुर आबनो गलाङै ब 17 तारिख मे 1947 ब थै थांगा बेलायखानो बिनि शर्ट पिरियड मात्र 39 बछर बकथां तंसियो ए 39 बछरनि बिसिङाव 24 बछर के ब माने राजत्व खायलांखा हायसे चिनि हाव इनके आबुनि बागै ताबुक तो जों साइमांखा 2019 नि थेके 19 अगस्त नो एज ए गवर्नमेंट हॉलिडे नि डिक्लेयर खायजाका ओंखाय आं अबनो सानामो जों थ्रु मीडिया चिनि महाराजा आं जे ताबुक सामन अब बिनि जीवनी किसान साउन सोचां साव हायजे तेबो गोबां मा विशाल पार्ट तंग्रुगो साजागिया अब सानानिखाय आसो कम समय साबायमैया बिनि हिस्ट्री सानानिखाय सो जेसेकसां बखलायलांखा चिनि त्रिपुरानि बागै त्रिपुरासानि बागै along with Haste त्रिपुरानि बागै आफोरथ' चिनि अब प्रिन्स नि स्टेट दङ स्टेट नि बागै बो जेसे खलायलांखा अब जों बुखबाय सामानि आसोबाय जों जथेस्थया तेबो गोबां बखलायका काजै चिनि बसनि बरक तो बटे सारा त्रिपुरानि बरक बिनि आसायमानि सालनो बेलायखेनो हहम ददम खलायै पालायनो नांगौ जों तो पालायनो नांगौ न त्रिपुरासा ताबो obviously आरते कोनो डाउट करे जों बेलायखेनो आं एक दिन बे पालायमोन आं साजाय हायसि
जों अबनो 3 दिन लगातार पालाई माखासे आनबखाखौ सेटिस्फेक्शन फाय कारण अबहाय दूरदर्शी जागोन राजा आगिन हिस्ट्री जों खूब कम नुगो ओंखाय आ जुगावसो बासक जरते बिनि टैलेंट दं आसो जरते बिनि वान सुमान दं ओंखाय बिनि असाइनमेंट सालनो आंखाय परपर 3 दिन दं मिचां पालायनो मुचों हायसे हायपाद इन फ्यूचर जों नायलायदे ओंखाय आनी त्रिपुरानि जतो आनी रांसोनि ताखौ बुकजोंनो कयनाय चिनि त्रिपुरा मथानि तरफ थेके तो साजाक बाहाय बाहायके पालायलायनाय ओंखाय चिनि कर्मचारी संगठन दं टीईएफ बर भाइनो जथारीति जतो इंस्ट्रक्शन लिपेबिखा उनि स्ट्राइकनो बाइक ऑब्जर्व खायनाय ओंखाय जे जागा पालायो गाहाम खालायो एकदम नायथक खालायो बेलेगखौनो गुरुत्व सहकाराव पालायजांनाय नुथुं ओंखाय जारो स्कुल कलेज दंनाय जोंनि गोबां मा टीचारनि प्रतिभानि अबन अनुरोध दंनाय कयमुं दंनाय जे रायरकनो अबनो 20 तारिख तो सावै गाहाम के स्कुलाव पालायलायखे बेलेगखौनो चाव हायसि अब चिनि नो कायसा कर्तव्य चिनि दायित्व दङ बिनि असाइनमेंट सालनो जों गाहाम खालायो सेलिब्रेट खालायनो ओंखाय स्टेट गभर्नमेंट बुजरते खालायनाबो तांसायमे मे बि खालायपान मानु ओंखाय तबो चिनि बरक याखाबा हास्ते